plus. Mwende kuna mlamu wauno mwashita makola kwene asekunda kusamalira ngati nyemuzake kwenda ngoma taveni mwele wa makola chashwati siku yake kanchitikira kwene lafika pa taveni yake one buku za ujeni ala ma police ambaye ndio yakafika pala mpaka na yakafika pa taveni pala utawasaishi yakulewa bwe kaumanya ndinyenge kata malavisi tukara makola one bwe mapolisi hapa yafika pambo ona inyana ngaso ati apa ngamanya ya one bwe kawala kana program na plan ya pakamunyeke ndo ka pataveni ozo ngamara ntemo masa so tunga gusana tekate so tingapanga mpungu bwe myaka ora ukasesha ukapata ukakula ka gift ile ilipo nyaka yote ya mpungu just gas on bwe ndifandani bwe ona didi wakasesa mwakatola gift ile ndakaza sisi ndakwapasa makosa hapo ndiva kulisana kwa kawara wadisha na mungu wa mudisha amba waka pala kugaga mara tena chemo masanga pala mu mukira ponderama muone bwe na ndivana basi mapolisi pala akafika fika pa mbakono baka pimba kwa njani kulo kwa DJ kwa diski DJ na kuika paka nyimbo yako ya mbaka inaone mpaka Ifendi fayani ko ifendi fayamalawi ifendi fayani ko ifendi fayamalawi vantu vali kanyimbo yokuimanyana kuno amada akazuka ndiye kuti masuti yake vakakaikiranga muimbene vavo vakisi vakasuka ndi veni yake kumanya kuti pulano iyi paranga tiwerengera nandi nani kuti kuwe so kataonera kusaimanya sitingawera cha uvina bweka cha mtaveni munyimbo kande izi ukae nawe parati tikolombeze nawe kolombeze mngozo che maka iwe nawe bora mtaveni ine ngakupitse veni komebeta kamkumangana mulamu kwa umari apo mundu wakwenda na mulamu kuvina bweka kwa vakuvina kaveka ine mtemwa kuvina zira za njani za makazi zi kuchita kuti nani vaike ni mchangano makazi mchangano ni ndeni bwe mwamimbira inu ya ndena ila guys, I